Umulan ngiti magsusuway katapurimanan torili mo gato sinuwana kadakato haruson lihon haruson lihon Nung kita malu Yesus kasasari korong ay soko ira sinundaw kadang ketong Yesus usong dihon Harmaso takong samunda Kusulot ako dinangaan ka Kurulinaw itong sarap Kadagato Aroson di mo Aroson di ho Dogita malu Yesus kasasari korong duli Ay soko irang sinunod Kadang ketemu Yesus nasondiho Sondiho No kita malu Yesus kasasari korong duli Ay soko irang sinunod Kadang ketemu Yesus nasondiho Ay soko irang sinunod Kadang ketemu Yesus nasondiho Kadang ketemu sandina di Yesus Sonong kusabon kumadati din sanan. Amu to kapakatilang busom kanang misiso tokod iswang sambayang. Kinorhingan sundu isang kerjaan sorga kasuabon diti insan pod rumi katihay kumadia. Maya natit kay sisan dahay sumamayang kasuabon. Kung sikaw tu hara kasari itit YouTube sebagai isa pawayaan ditit panambarasan demi susuab kikiar mi susuab betara dubay no. Ikalansanan ikambulutan da suway nga kanudat mampay maya diti panambarasan ang suabon iti. Ampunan do sa dahay Tuhan tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kasuabon kumadati da insanan da insan pakaago. Di alumisat ay piramutan da tadaw dubay no. Mantad pa di kasodop lebih kurang di pukul 9 lebih-lebih kanuhot WhatsApp Facebook nga buli hiti YouTube bakahan ni YouTube bagi ila na din lumbalumbalan nila YouTube di ina ay lanam harap ka kasupid dit kombolutan nati dat kaswabon na bay no mantad the page DM nga pengkurah piya nga manto kon po hit o rikot kaswabon na po bay no nga alumis sida la tuluh da panambarasan nati ikaraitot mumuhaboy tumbayan ko ainsanan to kono po nga santo bidit nakasawo kumbala nakasawo
Ipi ay anak asawa nga mamusaraw ta kayod paingkukuro mati komo na mo'y pamuhaboy. Sayra na pod minekaw pamuhaboy nga magisusuhay na pohot pangalaman dit nawayaan na kayo. Harohit kapurimanandat osanong haro nagi kapurimanan miyagali di koinsok iswang kaposyon antakan dat timpu-timpu dit mini pamuhaboy. Mamuhaboy haro nagi karait tot mo'y panunang nga mirolot tadi boros mo'y panunang bagi mamuhaboy boko basandat imoy panunang bagi. Do kayo na po pangalaman do mini pamuhaboy paingkuro. Nga iti na pagadi kamo na mamuhaboy ti montokit tong kusay. Haro ka kinayonon dahiti pamagunandat ino po yung may pamuhaboy nga tongondo. Haro ka. Kaubasan na pod sa kirot tongondo o magulo nga irini ka mo yan datulundat itarabong magihumbot timbah, magihumbot timbawok. Okay? Porigi mencari timbah ka. Nga atumbaya ano kudat. Haray kanto ka piyohot kinayonon dahiti pamagunan. Dot ina pohit mi pamuhaboy nga iti tongondo. Pahilod India ki. India. Tongondo mamuhaboy. Buli dadit ti ki pangkukuramahan to kod iya dihiti dati. Tongondo mo'y pamuhaboy tong kusay. Ako kurahat ay pangalaman na kod mini pamuhaboy. Teko ongay pamuhaboy nga hari kantakan dat di aramay. Gisambot irih na po di nga pinaporikot tat kapurimanandit aralom ko piyo osanong iswang kapasyon dati. Kaswabo na po ba no nga rohyan ko dot magangat dati mintong go isoot ralan ko posyon do anaru no matitihoy. Kejadian ayat kedua po mapat siyo buk kedua po mapat ayat kumoiso gisamid onom no po turu tok onom no po turu ayat at mandati rito do kasabon na bayno. Ribka minay Isak pamuhaboy di Ribka. Hitinopod kininon dati nga ay maging sadu ko piya hitit kamo na mamuhaboy. Hali piya dot inapohit koindalano kumonto kod ihara adat istiadat nga haro piya nga ay osadu ko piyo nga haro no magyapi suayan. Kaubasan na pod it kita dati dot may pamuhaboy nga sayra dot katimong gahiriwalay nuno ko pagulo. Kapagulo ikaw basan lah. Kaubasan ki. Mintutun nendo. Wakil tandu harot wakil papentutun. Kusay har wakil papentutun. Nga ilo na pot korikatan dati mo hiriwalay. It orang hukum haro hikasari it papaindalan dit kaubasanan dilaid. Pengkuro kaubasan dit kokihan po dati mo pamuhaboy. Mamantun pom simbaran ti sa mantun nom simbaran no diti so. Sayra do korikot kasuang
mimpun nanday pibabarasan. Nga, ipiay mangimpun di pibabarasan nga, haro pakasari ibohiton. Nubohiton. Harohot pangimbulay. Miyagal ko, haro hiit. Manahakot ongo 50 ringgit, ongo hatus, ikaw mo nabuka cerita. Ano po olusan nga, amu po impunan. Paingkurin na ako, haro po tiyad eh. Nga, kagumuan na po timpubay, no? Iya dit akuri-kuri na tiyad dilah. Kau basan na po hom, rumikot, kana po rumikot. Jadi, pintu tunan nun do, ikeluarga. Oh, iya ho na po nga, Elvin Guniboku, muwakil ako bagi pihak iti keluarga do Tandu. Itinopo dia tinga ketua kampung Dahay. Itinopo dia ketua gereja Dahay. Dia na po nga mulahing iti Tandu, iya lumog yung Pinay, ho dia letang anak kisyo ikuo, ho dia lot manangaki sekirad opudan, nga ngon pakatulot. Magyong Pinay lay lumagi adik-adik ka. Ho di isiyo ketuahan, kumo 2, kumo 3, kumo 4, kumo 5. Ila tanak isiyo, ho di letanak isiyo Tandu, ho di letabang daw, ho di letaka daw, ho di letadi daw kusay, ho di letadi daw Tandu. Nah, ay orohian to ko ikoy dot secara ringkas silot pihak kakusayom isay ngay nilolo ka. Nga harohit anakal-nakal git. Muhot pod man nanda di juru acara. Ay muhot mo ti di haitim nu kopyo kinori katando ko mo iti walay dahay bayno ka. Nu kori katan nu tujuan nu tomodon. Mingka katan day wakil kusay paling katamodon dahay ti ka. Oso nong tujuan dahay iot-iot iya hati nga haro ketua kampung Dahay ho di John Mataji mo ketua kampung Dahay ti. Ketua gereja Dahay Anita Andaman. Ho di lumulahing ilo kusay, ho di lumulahing mulahing daw kusay, mulahing daw Tandu. Iya lumugyang Pinay, dia. Okay, mantadon na kapintutun, kedua belah pihak, paingkah mo tidi pagindalanan iti panalasayan dati ka. Sekirad isisok katumbayaan, paingkuro. Sera na pod isisok katumbayaan, ikusay itandu, kakitanan na po nga inapohit kapirubaan di nga ikamundatid lebih rohani. Ato ko po kayong punom, pasarahon to ko pod Josen Gimbun, pemimpin puji-pujian datid iti kasuhaban do bayno. Nah, puji-pujian mo non dignon do. Haro po ngay kabaktian. Doa pembuka Sania Sarini. Doa pembuka. Kasambayang haro po ngay lagu istimewa. Lagu istimewa mantad tinimungan di Christina Heri. Ay lagu istimewa miampay da amaget timpu pakianuan to kondot Pastor dati do bayno. Puji Tuhan to nakorikotisyo Pastor Doroni Balantis. Bertugas sa hilad daerah nudi siya dihoy. Kiulo. Daerah Kiulo. Nah, pasampayan nanda siya pelajaran. Ay pelajaran sumambayang. Amin. Paingkuro tapuri menanto ko. Alumis kamu. Ay nakatali harangay na di kabaktian dati pasarahan kunan dan ay pengerusi teka juru acara dat
tumaguang itit acara pertunangan da kasuaban na bayno. Tilambusan nandadit ay juru acara. Ya, sonong kasuabon, ansain rasusuab, subisinaw. Iri na Tailano, lihuan na di, borosat, domurut. Patilambusan nanda di juru acara, ay miagali nila dati di kasuabon na bayno, tu nakorikot di tirumbungan do kusay, do inaretan di tinu, do papaharo tay ko may pamuhaboy do kasuabon na bayno. Labi paguluhom, ilaan pa di kapiyom, isiyo kakapiyo no korikot. Isiyo kakapiyo lo ka. Kusay, pakinon, padi IC, isiyo tu kopilo ko, tulun da suway ka. Anuan IC, itandu, anuan IC, haragi tangan nakal-nakal di juru acara di mo. Ay, sekira di pagi humok pangaran ki. Gondahing bonar. Sekira isiyo himay pamuhaboy. Oto po, tika kapiyad, ilo na po, tandulo nga. Ilo na kapiyo ngayon, no ko, okon nga. Iti may panunang nga, atiriki, ay, miyagalid dit, suswed, kita kubay no. Suswed, kita kubay no ka. Nga isiyo no lo, isiyo hi. Iri, no matige, taramay dit, pitunangan ni di. Man, nanda impunay. Sekira na po, korikot do hiri, nga ako kuro do kayo do pandangan, pangintangan. Sayra na po, isiso katumbayaan ni tit miyongoy, mitimitunang. Halumis na mo ti akandalanan di acara. Mantado po kaimpunon, haro nga ikabaktian, haro puji-pujian, sambayang, pelajaran. Sayra na po, isiso kago katumbayan nga, ay so nohot, ay pododosih dati, ay so karago-raguan dati, ay akukuaan niyo lo, akukuron diti tu isiso katumbayaan. Alumis ki. Atumbayan ako, gumuni, pagilitan dati nakawaya iti. Sebagai panano da kinarahingan, isiso katumbayaan ako, miyang balot, sayra domine ka pamuhaboy, olonus sa pohat karalano. Labi pagulo, haro na pamati tinulis-tulis diolot ti. Haro na tinulis diolo. Man ko po tarang paing kukuro. Ilaan to kom harohot ay haro pohot man dati pagilala ay kapaing kuro. Okay. Pakianuan ko dila katua kampung kot ay manarangit ti katarangan dat keputusan di dua keluarga. Man nanda di ketua kampung. Kay kapagulo na pod inuman pasurato dahiti nga borian. Borian na pod titandu nga 3,000. Balanja dapur podam 5,000. Ay lalan to kan nanda tidnondo nang kanaik di ngay barang. Nang kanaik ngay barang ay ilo na dilon na di pag-usawo. Jadi kumpilit na pala kadi bobolyaw na kay katua kampung kasari kay kawasan ti di. Kumpilit na po dilo nga may gay gahong kirawo to it kaylo mitimitik. Intabo na dito som 3,000 podam 5 podam turu ka.
Hopodomualo. Hopodomualo. Jadi kumpilit na pwede nga hopodomualo. Paingkukurot kedua belah pihak harpohot bohiton da kaulo ko napiakunan lo nu kadit keluarga di kusay om ilo nohot ay pinirundingan dahayom ay so nabantahan dahil lo ka to aramay gi o saraw nakaguhimin na panunang gi wah om paingkuro haro hopoy-lihon do kayo ko ka muhot ti haro poy-lihon om haray poy-lihon iti ka korikot kasuang na di dirid sera ko kumawin saraw dadi dahil kumawin dat ay sa napakon tabonom koy on the town dat 2021 pasurato setiap usaha harus pasurat korikot na didit bam sumuang toko diti komoyon dot adat istiadat iti na pumotidi po nang idahay kampung iti po nang idahay nga ay haro mo tidi komoyon dot nuridit yadi kinaramukan da hambin ka haro pa kayo na do kayo kinaramukan da hambin nga haro ni karay to sakit baranak kanod digi iringay matugari haro mo ti dadi ko basan do hitidahet yadi ka nga no kadit kotokinan kotokinan no kaddi mola hinggitan do yadi nagidari nga ay to kay susawon niyo lolo ay tagalid di buwa ka to kay ay tagalid di binagid oinggorit ti lolo ka bagal no pod ogompis yelo tanak dahayom ay ano o gina ay kagayaan do ginaho dahay ka to nakurangan na di korikot na di miyong pinay mi harap piyong pinayan nah iti no piyong pinayan ni karutumon kasari dati dat right ka iti pitunangan korikot nanday ka mo na piyong pinayan nga haro nandatit mangimbulay kasari ikuon pumutigad di nga doroni balantis no pugadi nga ino po yung molahing gisyo nga tampinaid ikuo no pati nga tampinaid ikuo miontok naging mo tigaylo di hom ay osomok po di ko piyayolo oy ka kaylo takod iyo kayo nga haron numbalan na may anot ino po hit nuridi popogogor kasari tundundu iswanggot pili laan nila mito na nga iti na po yung pinayan yung pinay kamo haro ano ko ilom yung pinay ano ko pilom yung pinay kamo nga sayra ano pod ori katilo ko mondat pitunangan mamuhaboy paimbulayan nga ato osomok pumati di ko piyohoy ka osomok ko po di ko piyo ka paingkuro sumunsuri kamo osomok ko pumati di ko piyondod iku na pagandam po nakatanak iku iya po nakatanak iku osomok ko po di ko piyo ka mau tidak mau ontak ko mo tidi turutin na karabaw paingkuro sumunsuri kamo ay turutinan so sada nunay tando sumandak no isumandak no nga ano di asa nang pangingiri ka
Miragang piumposi mitomo piragang po di gi. Aya. Aiso no milad panimbangan inda tiendo ka. Sukay sukayo kagu undang-undang. Iya di nagiga nga atay ganda napitas na dakwari ka. Napitas na lang ko ganda di lori. Nda, ohoy pa ma, gi. Ohoy pa ma ka nga. To kahoboh na mati, oy. Parita na napitas na dakwa kahoboh. Nga, ontok kasari elod. Sa nginan Karabaw ka. Mati damaw, nontok di sa nginan Karabaw. Tumiyang Pinay. Itinot. Idon na nawayaan dot iswanggot. Haramoy panunang itinot piyang pinayan at asaro kasait. Asaro kasait dot magyam itinopod hitiahayad po ng kaningaw. Sa kirad, haro kitad pa ng ikiulo. Moy kanon do nga, ay ihati nga ipamadihoy ka. Hari mantad kiulo, haro kitad pa ng sandakan. Moy na, paringkat 5 kakaubasan ki. Moy no nga, ay ihati nga ioy ka. Sosado na kanto do dilatawaw. Dilatawaw nga, ay ihati nga ikago ka. Irin na kay kamondo nubuatan di daw tirumpungan. Dat itinapadusun dat ay kiulo nga sumasad. Tapot ko pin nakasasad to kay gadi ka pwede pumagunan ki. Aya. Apo katilang busam pa yung kukurohot. Facebook do hinod ako. Mila ka, ukabon. Facebook aaw kab, WhatsApp nga aaw kab. Kamoy na pa itang Pinay nga iso nohot ay warning kapailan kumadatid. Sa kira na pod ori ka tatimpo tutupan dati lo Facebook, tutupan dati lo WhatsApp, pingkamping ka. Ay, so ano pa kayaan dati? Tito ko no. Kamono pa nga, dadamot tahara milo dati gunaon, manto ko na gunaw. Isuang kapalainan, gunaon to ko. Wah, ontok pa din. Ano gya o timbanggot, kambing ino ka. Kambing po bay na nga, pero kambing hinod ako. Hiti na po dahay, bobos na, haro gatanggot, 800. Bobos na daharari. Kaubasan po nga, 1,200, 1,500 kambing. Ya ko'y malolahing nakakasup ko pa dit. Pero not Karabaw dilay gadi 4 ringgit. Karabaw ay 4 ringgit ko doon ako podom 5 ringgit. Haro nagi karaitet doon na hatusam 5 na hopod ka sa nginan Karabaw. Bay no po itong Pinay. Ay akan no gatanggo Karabaw. Oman gud aakan. Haro hit sandangaw no sungo korikot ang 4,000. Tokoy. Irini ko mo aakan. Kinamamahalo. Hinggot ako ni dihirid. Adat istiadat. Makiano po discount. Ay, ang timbang-timbang. Hindi kagulo. Ujung-ujung nga kambing po di. Ngayon na po dilay dong wogok la. Wogok at pangalus dilay. Kaubasan. Nga haro mo tidihot. Kaubasanan dahil tidahay. Mantad po di ko kihanom. Ay iyoti no ka. Nuno. Haro doon no kaubasanan dat pakianon. Kumuiso itagong.
tagung ko itinukul. Ay, tinukul kagari di. Tinukul. Pemurait no pwede nga sanang kadide mo lalohing pemurait. Umuduo iti kakanan tayo ko luping tempayan. Iri nga haro no hi sitail daw ikaboboyhon di luping kat iatihong ngayon ka. Ipiro talingo song kuro ginayo. Iri po nga tukoy apang kaligatang kabay no. Sususay mo gihong sanang ka tinukul sususay mo gihong ichanang bari mo. Okay. Jadi siap itong adat istiadat. Manto ko na di. Man na di ilot titahak nga ilo. Poilo piro gatang pitunuyan nun do ka. Ilot kusay ho dia titahak di sila tandu ho di titahak daw. Tikida manen do piramitay. Siap iri. Nudi pananda da kondo ka. Nudi tanda iti pitunangan da kubay no. Sinsin naman dahay ka. Aming kakata di gadua hara na sinsin. Muhat ako di dako. Iti pangacara nga atirik. Muhat ako di dako. Isay magulod ay papasulong kat sinsing ka. Isay dako minagulo. Kusay ka tando. Uhatan pod. Isay dako gulo minanguntik. Ilagay kusay gulo minanguntik ka. Ay, iya matigya gulo minanguntik do di ka di kusay. Isay na pa'y gulo minanguntik kam iri gulo pasulong ka sinsing ka. Di sinsing ay. Man, nanda pasulong nga sinsing. Adi. Hingga pasulungan, ilangan dagalibang ka, ilangan dawanan. Nalihuan. Nandi molalahing. Naman ko mo. Gumambar. Pihapak ka nando nga ilangan gumambar. Ay aramay, dososoroy. Maguguli ka ako. Ako na po kasinsing nga, jam tangan. Haro hiit. Nunuhadia dako di ako. Kagumuan na ba iya di bagi? It tanda dat kinapisonganuan dat sebagai mitunang. Kano po kasinsing o nga jam tangan. Kapisulungay sinsing ay ito nga titungkap titahak putong cake. Haro wajib na cake. Kulum na kurari. Iti na po cake kam hinggo nga. Haro na po pohoron. Ipay midupagunat haro cake. Tumunang haro cake. Kumawin, tingkat kopi, mang ko ginumo. Hari jadi, haro. Anniversary, haro. Lupo. Kapamanahan nud, miyagal ka mo isikul ko, minsadu, haro hi. Sambutan hari guru, haro ikik. Hari molohing, haro. Buli na tike ko
hinoh na po ti keki. Mana dah putulan nun dah. Muhat man. Baka tua pain kukura dia leti abuli misuho kamu ka. Kadi ketua kampung. Kada po di mituna ko pituna lagi tagal misuho ka. Oh salapa. Haro po mo kaya salapa ki. Po di po banaran nila lam misuhod na kapitunang lagi ka. Nukad asaro misuho dila kaday makan. Dila kaday makan ki. Asaraw ko dit. Iti sinsing mo. Asaraw ko dit. Haro isod. Kung nakailam atapat ka piyati nga saritan sa ulo no tambalot ta masitar. Sayra no penuan paindalano it pikawinan. Iti no pagya kumawin iti nga haro hiit papaharod misulong nga sinsing ka iantakan na kumawin. Akon ko mitunang no. Jadi no lilihuan matudi ko nataliban ko paing kukurang tu kaditit pinapaingat pinapaingat nila nam ititunturod dia ko dia ni kap borsan ko po dia lah pinapaingat til manulong ga sinsing ka mo yan pinapailat nila nga no kasimbari pangantin na kusay tatuang gyari ka akon isinsing ako mo yan iti adit irin di ko pisosaraw nga kita ko dihila DM2 di kanihab nga karait nga no didit tu ay bulayan ga dihit inakadusa hiti pamagunan mo no kura dito pailanggoy kano dit ay sarasok nga ay ganda ati ngayaman di mikaruhang ka manguro na sarita na ko magi babarasan nila DM2 kanihab ki uruan di katua kalas tu bujang jadi serat siap pakianuan ta kapadit mositar dati manahak dat amanat pertunangan mingka katan di mositar paing ka ai mositar paing pakianuan ta kagut ketua kampung got isay na po ketua kampung hinggo ilok pihak busay ko pihak tandu manahakot ay amanat paing ka impupusan ta kana ditti miampay do sambayang di Santanilian ka kasambayang man po ngay pasuangan man tada sambayang makan ka kasambayang makan nah salasay makan no di kakan itong kiada muli kakitanan no po dati sa kirad miya galid di nga nus ni pagindalanon di pitunangan gi nakuro tu isisa katumbayaan atumbayaan ako dat hiti na pod mantada ginumuan takoti antakan na pod ako di minitunang nga haro hiit akon kamiagal katumbayaan ako Adventist kaya ako niti so teko Adventist kusay itandu akon teko Adventist itandu ikusay akon purimanan no mati opiswayan hindi gumu na piswayan ka purimanan nagi-right ka makan nga agayon hot kaboling kahangan dati paing kuro na di makan ka di lo mangakan hiri pang masalah no paing kukuro nandit itinumon di lo yung manginom ka agayo no kabungahan na hiri nga sakira na pod isisa katumbayaan dati so na it kamon dati yun di
Mantad ka misoy katumbayaan, papatanto po dit, tadaw pitunangan nga, basera ka. Hari Minggu lah kadit. Sebagai sangulun Adventist, hari Minggu lah. Kaya ina pohit, tambalot no nga akon. Harian dadi dia leman. Hiri po nga, aya agayon na hot. Ay kabaling kahangan dat mananto o minggo. Nga halip piad miya galidi. Pengkuroh piya nga ay sebagai itinapangadaho dot pangintangan. O kani ko aku mendorong kot iti isi so katumbayaan dot kopiyongoy. Sebagai sesangulun Adventist, iri nagiit. Korohyan to ko. Iya sebagai Adventist, itambalo to nga Adventist. Ikatumbayaan da suway nga iyo, dihi di lo korohyan. Nga sa kiroh na pohdot atapot kopiyad harhimi suway katumbayaan, magano ko keputusan dot ay mitunang monginsok. Mimpo no mati kagum monginsok. Magano ko keputusan na mitunang nga o gumo no mati cabaran-cabaran dot perlu dati pemusarahan. Megal na retan di tenu menentu nagit tadaw sangira nga manu hari Minggu nga kondarangan dit pihak keluarga dit tambalut no. Manda harianam nga kondarangan dit pihak keluarga dit sebagai sangulun Adventist. Mani tadaw-tadaw kobasan nga aya kumaraja di ka. Ina pohit tadaw dit itantuan na tadaw di nga patilam busari gisampo ari kat pikawinan hari nuno. Mantay adil akon to kahingga-hingga kondarangan ka nga ini ko gumuan at akano rumikot. Tu masaba kerja iya. Jadi pemusarahan na ngay dati lah. Monto lebih pun dit tengah bujangan. Oritan ko di kagu hitit isi sa katumbayaan ko amo. Ino pa kasariit orang o datid penuhuan dat o nga mositar pokok da ayat-ayat kitab nga isi sa katumbayaan. O kita dati dat alumis sa mutigad isi sa katumbayaan. Ikaw irin ikamunda sa iman. Itinupagya kamunda sa iman iti nga Adventist ko sebagai sangulunok ay sebagai kusay Adventist ko. Itambalot no itando nga Adventist. Irin ikamunda sa iman. Nga sakira na pod iyan pa nga Adventist. Ina po iti sa nga Kristiyani nga denominasi da susuway. Nakakamunda sa iman na miya kalidi. Sa iman kan pa nga isisa ni katumayaan da here. Jadi ay hali piyahadat kapisuay katumbayaan ako nga haron bagay persediaan ako dito magwanggot. No pibarasa naman tada ko no paingkukuran dad arait ka ugama ka. Nga ino pa'y gumo kago kasaytan iti pitunangan nga hitid ugama. Nga paingkura magyakap yari apatut kad ino po hit ketua kampung nga may pangimbulay pasalila ugama patut kayo. Tu haroy mo ti kapay ketua kampung gat mangimbulay right ka ugama. Tu kagumuan gaya dati tingaran na katumbayaan mo. Boros pa na di ketua kampung nga pasandadan man tad kumati manguhotot paing kukuran da hugama da kondo ka. Nukanda dikusay masing-masing yahay ka. Itini keputusan dahay masing-masing. Iyo ho
Aku abuli mogodu hilo karuhangku may sambayang di lo katumbayaan. Ilo karuhangku nga mogodu do may sambayang do katumbayaan. Jadi tanganak pengkuro. Pengkuro na tanganak do ko. Tumunang gigihati apa di hara tanganak ka. Nga hilo indo tanganak ko kagaton dati. Ko basan na dilo. Ino po di tanganak nga. Hadi kailom hingga pakayaan. Ori ko to hari Sabtu, angatan di mula hingga tandu may sambayang. Ori ko to hari Ahad, angatan na di mula hingga kusay may sambayang irid daw. Kumano pa nga sa minggu na pa nga Indo di may sambayang. Sira agayo hitanak. Orikot na di masahdat memilih dahing tanudan. Hara kemungkinan ay siya memilih di gadudo. Tuman tamong ginawa. Memilih ako na pulot dan tamaku dan tinaku orwal ginawa tapa. Memilih ako lo di tapa orwal ginawa tina. Memilih ako nagisuhay ka. Ina pa di numan. Ina pa di daw hugama nga. Akan kay hirid da mulahing kusay. Akan kay hirid da mulahing tando. Tu osindualanin da ginawa ka. Haro nagi katapatan di nga. Lobi madid osindualan da ginawa. Tiyo di. Lobi kasinduala ginawa. Jadi ilo na ngayot kagatan nila sa irad inupohit. Ay dua hami ang baluti di nga akon ko isiso katumbayaan. Atumbayaan ako dat hinan na podo kayo bahkan iya kayo sendiri nga gumu na nawayaan ako right ko miya galit ti. Iya kayo kantang nakawaya hari pangalaman ako gisambay no. Apuriman han nakapiyad agat tamuti ay. Hiri nagipitunangan nga agat. Labi po din kasuhang hirpi karuhangan. Ikaruhang no kaboras at masing-masing tanopod tid pasalaho gama ka. Insan ta daw karait to di siya ay susa ni ka ti ka. Sa piagat-agat di ginawa. Ikusay asusan, itando asusan. No di paburuan. Iri di kaputusan na kayo. Wah. Nga sakira na pod. Sakira. Idoho dot pandangan paribadi lah. Umado kayo himisway katumbayaan, isuang keluarga, isuang pikaruhangan. No kurodan dari dot magano ko no pa kaputusan dot iya ko no pa nga ay sa ugama. Iya ko mikaruhang ay sa ugama. Kamuyan na po nga kusong, piri, free ay sa ugama. Mantad ko ikusay nga popoborso itidoho otapot. Itando nga mo borsot itidoho otapot. Wah, iyon doon na pondohom. Nakurandad. Ay bahala jaran tolot diad hugamam. Bahala jaran tetidohod hugama ka. Mengilo. Tu ini pagay pilihan na ko di nga untuk masa depan dat keluarga do kayo. Untuk masa depan di tanganak. Iyo ho na po kosoro gi. Kumbala kumana kapandangan kumad. Kumbala ko counseling gat amiagala katumbayaan. Iri na pandangan ko. Iduon pa dati kasumbungan, ego. Iduon pa ego dati hiri nanda balajar nanda. Balajaran no idong kusay, balajaran ni tando nudi sala. Sayrad abalajaran ko duo do kayo puas hati nohot ngay nununo pa na sangkiwal na ngay nunuhit kasuswayan nud isuang katumbayaan nisyo. Ikaruhang no nga iya di. Sayra balajar ko diri hugamaan no isyo nga agina paguhatan makilo. Nah, sayra na po did.
napilan lagi degaduha magano ko no kaputusan nam hingga madi mantat ti ka. Nga iduan pa'y kamundat no kadidan dusun da taralom. Kaeguhan. Tu iti no kaeguhan dati mangan tabilat kaputusan dat kaputusan anuan dati. Iti na pagya kamundat kaeguhan iti kasumbungan mo ribo. Painsala kapya nga kay magakon. Isuang ka katumbayaan nga harot yun di. Ayun bulayan piyad akon toki pananudan no. Nga mantadat harohot kaeguan no kasumbungan. Kay magakon ni di. Harohi kasumbungan ginawa. Jadi sekiranya pemagano ko keputusan iduan pa ikasumbungan belajar boros ano pod ako kumbalat na karubad pasal hugama miloh gaduo nuno na pa isuang ginaw no pauhatan ororong ko paingka katambalot pauhatan gya gisamid o puasa ginawa no gisamid ako simbarit mo no boros dia sayrad ay bulayan bah nabalajaran tanadi hugama no nabalajaran ko hugama ako narangaw gadua to paingkuro di kaputusan to ka secara dengan rendah hati ino pa imaan to ko tanudo nga ini pa tanudo kitab ano pa tanudo kitab kinsilman tadi kon kayo kita nudon dati. Jadi akhir hingga hugama iri na po ipainghunong ga kita po iri na keputusan na anuan. Agat mo tiri. Ano po ri asalah sayom kori katapi kawinan nga hiri ni kagatan da awayaan. Mila na po apo kapito nang asalah say na day pasal hugama di mo. Tay ko sa kurang-kurangnya adat sa walong kumawin ano na kaputusan nam hingga hot ay igitan dati right ko gaman nga to kay olimon hari kan ta ipagilitan dati dagi sambodon do hara na ngay manangaki mo nang ngadu misuway katumbayaan na kayo ikusay suway katumbayaan itando suway isambodon do hari kan ta yun di nga do kayo na taylanin do bo sa pitiwalo no do kondo nga iri na gid asa no mati kapiyad magano kapiyad kaputusan no hingga humano ko pilyo balajaran no idon ikaruhang no iya balajaran ni isay na koylod ipay hugama no sandiri nga koylo sebagai sangulon Adventist balajar ko na di doktrin tay ko pananudan Adventist iya nga koylo sebagai sangulon Adventist itambalot no nga yun di ngaran did ikamuyan yadit osatya ka kitanan tikid kaundarangan no kongay kaundarangan di siyo kongay siyak sambayang balajar ko no di goduo ay di taylalan di siyo puji Tuhan iri na cadangan ko montok kit misuay katumbayaan apa kakawin apa katunang tay ka ina kakawin no katunang ay say sala nga irin borasan na po ay so gaduo hugama daw kayo miyan pa'y kasiribaon ginawo nuno pahit murim karim ba isuang ginaw tuhot pauhaton sayra adat orangaw gaduo daw kaw katumbayaan aralan katumbayaan pananudan magano na kaputusan hingga humanto tok asanong namati kapiyad isiso ako tumbayaan asanong akuri at manto ko aturo nga akon kay ritamodan ni di ino pa itamodan nga ipain tapot tanudan dati irihit at tapot kapiyo okay ay pukulan na mo
Atau ko puno ko suangin lot ayat. Man petani ba lagi. Oh, arakan tutong hopo 2 minit lah. Ishak minay pamuhabay di Ribka. Ia Abraham na paditinga sayra na panakalahi isiyo. Na barakatan isiyo kinorahingan do inununo po. Poboras na di siya kumadit. Tulun di siya bobos dot nokotuo. Isuang daw walay daw. Isuhuan daw. Hinggoh dat ina pa itulun daw bobos sa nokotuo. Hindi nga isiya na pinaharapan, pinailihan, pinaigitan di Abraham katumbayaan. Dot nuno na pa'y kahaharan daw. Harta benda to kaya Abraham nga inay tulun dat bobos sa malahingid di. Ano man siya paharapay. May dapay liho inolongan no dahiti po ako kasi. Papaharo hilod pibatasan. Perjanjian dahilo. Danuno. May da iya na pa nga bersumpah ko miyam kumakin orahingan di sanganu titawan iti pamagunan. Dot iya na pa nga ay ngano dila dihay. Dot iya na pa nga ako may pagano dot ay karuhang ako may pagano tondo demando karuhang ilatanaku. Do tondo da tulun da kanaan ihitik kinay ng toko. Kamuan bang kad Abrahamom ay pagakun no dat ako may paghihumbo tondo da hitik kanaan itulun da hiti dat pasawaan lo tanaku ka. Nga iya na po gumuli kakagod hilad tadon ko kumadi ka ang pinayan ko may pagano sangulunat ay sawo tondo montok ko sawo hilad tanakod Isak. Boras didit suwan idi hamba idi nung kasya ayat 5 nga ay ka tondo orohiani tondo da tumanud doho damoy dihiti patu tinang kudid igitan kula tanaknu dot gumulid hilatadon do kayo nagi it kinasaliwanan nu dilo ka nga boras si Abraham awas awas to kari pa maawas sa hilak kitab bayin ako nagid nako kitad perkataan da awas sa hilak kitab awas kada nango igitay latanak o gumuli dilo kasyo. Kinorahingan ni sanganu tawan minamoloho doho mantad do walay tapaku nagi ikaw pinayan ngay ko minobor si siya kumadoho bersumpah yang bersumpah kepadaku kasyo montok ko keturunan nu nomoti patakon ko tikina yan ng tika kanaan. Isiyo nagkakadawhit pinaparikat tit malaikat daw mamanaw itagwangan ko gisambot iyaho na po nga kanu sangulunat istri mantad hilo montok da tanak ko kadsiyo. Ade, tinamod da minamulok at Facebook nga ayat kumawalo. Sakira na pad tumano di tando di gumuli dia. Kaidu kana mantada sumpahan di mantada ho. Nga kada na may igitay tanak ko da gumuli da hilo ka. No raitan gyad
iti na po tanah Kanaan nga iti ni tanah perjanjian gitu. Jadi pinatahak ko kinorehingan kumadoho hiti na ti gumuli. Gisambot pongoyan piad hilatado ni Iisak nga mada ni Abraham. Tu hiti ni tinahak ko kinorehingan ka. Jadi pailiho na di dihambait longon daw dihirid gua sopo di Abraham pi monitor daw bersumpah di siya. Nunuhot pinibatasan dilo dahilo. Kumoiso sawo na pa di Isak nga mantadi keluarga di Abraham sendiri. Kumoduo amu obulid igitan ni Isak dat gumuli demay hiri keluarga daw itaden dilo. Ekopod. Ina pa di hambadi nga minagano did hopod dat tinanda unta miampay da minangigit tot mogi suswayat ay baranggi kahaharanit monitor daw minamanaw did may rikot tahilad Aram Mesopotamia ke kota Nahor itadon dilo. Hilo numandi siya suho dat ay pinopondor ang iunta dahiri hiri saliwan do kota hinggod haratarobong hiri sayra na pod min sa Sodop nga inapoy kongonduan nga sumaliwan demoy panimbaw kidit way dahiri tarobong manimba air kadis siya di nanuan do katumbayaan di Tuhan kinorehingan di Abraham may na daw napoy rin kasi lo nga permudahkanlah semoga dipermudahkan ka tadaw do bay no may dagya patudu ko lisih no kumad ituanku Abraham paingka katakod hitid disanitit terobong ilo na pot kongonduan hitid kota iti nga rumikot tamoy paganuway manu hukudad mihagaliti ko tumboyo kasi nuno harano po sumandak di man ku barasay dat ay may da pagigingo inat buyong no jadi lo buyong ilo pagigingo inapayan anuway minumakundo sakira na pod sumimbari siyo inumno ka ilat nga tayam-tayam mo ilo unta nga man ko pa inumo ka isyo no hit numano poton tuo montok dot sawa di Isak ka irin nando pangilaan ko dot pinapakito ko lisino kumati monitor ko katit sa ulo na tando paisyo na kahit da minoboro sa miyagali di rikot no sang ulo na sumandak pinungaranan da irib ka inasusumontak di Bituel anak laki-laki Milka karuhang di Nahor tampinay di Abraham pisan di siya hitimbaw buyong payanan duwaig bangaw ka no borsan na po bangaw la tu ioratian dati bangaw tu bangaw ganda payanan dat waig dilaid man na po putulo at tukuh hidi iparing tamo palagasanin dahi iranda tani ba irindit panakagantay borasan na po bangaw la bangaw ino pa'y sumandak hindi nga lumis lundo sumutigahoy ka miyagal po niwakan na tagutoy matu gadis itu sangat cantik parasnya Kumuan na po nga, iti na po linumis sa pinsandad dati linumis sa intangan dati.
Ya ko minagigihom nga mimanggo linumis sanintangan do ko. Harupe ko borosot iti napakalumisan nga perkara kedua ka nga imo napot jujur. Perkara pertama na po linumis. Linumis so kita dati kada ko nakaudot. Ino po hit perkara pertama na po kapiyo nga kosonongon kadati. Nga ata koy o kita kosonongon na di Indo. Ino po gulod o kita nga linumis. Atay. Iri nakakuhaan dat ay royo hono po kasari na koy karuhang rol ay alumis ka na po kasari ka. Paingkura na di bay no. Royo-royo hindi tapo nakasawa. Seorang perawan kago apa kombalo non si Tando Kusay. Haro na pula. Horo, Tando pula mongon si tayo. Isiya na pa di nga minoy panuang di bangaw daw. Linumintuhon tu aralo matu dia taro bangilo. Dia turun ka. Insawat to kago siya. Luping bolo boh nga bangaw mahanta ko na po bangaw to it. Asa nang mamarati. Udam turo. Ay kadidit isuhuan di Abraham idi. Painumo ako ka. Nainom ka ti sumandak ko alumis. Nainom ka. Palintuhon na si buyong daw. May painumo itit. Sinuho di Abraham. Sayra da kay siya mininom. Poboras na kago. No ka di sumandak. Ay, painumo naging hailot unta-unta nulo ka. Tokom iti matudi ko piyo. Gisomid abangat tilo minum ka. Sampai puas minum. Lintuhon na kagoy siyo. May na di siyo patungo ho iwaig dahirid. Payanan. Panang ko sa kagoy siya minediri tarobong. Dumay kago paganwaig. Ihiri na did. Impara santo mo ditulo niri. Hari na ko dat kinarahingan na po nga minamon said inapait kaindalanan di siyo nga hararati. Sayra na po nung kainom nga ito nga unta, nudi. Maka orang itu mengambil anting-anting emas. Ikiwinagat at setengah sikal beratnya. Sa pasangot golong-golongon. Hinggod 10 sikal emas beratnya. Agat kalut sikalilo. Piro di gatanga emas dendo. 1 karat piro ringgit. 1 karat. 250 piro ringgit. Karat. Karat to panukat. Agaan. Matila karatilo. Kulong piro no lo. Wah. Kadisyo. Ayat kono no padam talo. Isay ko mandak ka. Isay ko yo kasi minuhot. Sanang dadi dat paborosan kumadoho. Do hari nangku dihila na po walay tapa no. Nga harati nun dahay dot tatuang gobay no. Simbar pa dit sumandak di nga tapa ko na po nga Edson. Tapa ko na po nga Edson kasi tapa ko na po nga Bitwil. Tanak di Milka. Hinggad pinapasusu, minagasusu, montok di Nahor.
insan pa kagud kadi sumanda kidi. Tok ilot no gadi jarami hidi oy. Baik jarami takanan nila untah nunga o gumud idahay. Hilo ta kono pod walay hilo ko na po walay dahay mudop kasyo. To koy singkotud mo ti hamba idi sujud menyembah Tuhan isyo miyampay minaboros karayaw na kinarahingan di Abraham iamu minamagayat kagud dili si daw mantadet monitor ko o kinarahingan nagi iminanghak dohod iralan det korikot ti walay dit tampinay daw kasyo panangku sedi sumandakid di deminay poposunod idit nawayaan daw ditin. Iribkah na pati nga haro tampinay daw do kusay pinungaranan daw ilaban. Panang kusay laban deminay suhut di tulun di ihirit tarobong. Kak sayrak ko kita sihit anting-anting itong golong gitong pinay daw. Narangaw day boros diribkat tong pinay daw de depengka mo ti pinaboros si tulunid di dat isya na po nga ay pengkakat dahirid samaki unta daw isa makaway no kadisyo kano iya na inabarakatan na kinarahingan nakura to pengkakat ka din na saliwan sedangkan dat no kasadia no walay muntok dia muntok naging dat unta no ka suang nga di tulun dahiri walay di lodi numan naging ngay idua it pangugas nga dito nga unta ngay numan pa kano nigitan nagididit tanduot ay siyaw nigitan nanuan ngay ipon pamalihong gagakod montak itulun-tulun dat miyampay dilad antakan idi nga sayra no pon numan padaya ko atakan ng hitagwangan dilo aku mo ti di makandet aku po kasuno di pason dan nigitan ko may kadilaban tok mamantun-mantun ni matilod it ngano po intangay ko piyo nga mamuhaboy ilo net ralandelo mamuhaboy ka daw pakanon nga ako po di makandet ako po kasuno di tamodan ko ka may na di siya pasunod ay anaro di kapelo nga borosan ko na po lagi paingkam ti manwa kud ina po hit sawo hila tanak ko nga mantadid ay kompinayan ko ka may aniba sarita di elano magako ni Ribka hila tumanod nga isiya naging da uhoton ka may na di uhoto kako ni Ribka tumanod natumboy no hit ay pinitunangan tunang kawin madilet dilo yelo na dihat ay adat istiadat dilad antakan hindi harapatut miyagali di bay no nakakasup ko po dit api kita no ni mitunang tay ko api kita no ni may panansawo hara ka nakakasup do miyagali di tumbay ano ko sayra no po ngon gulio at pengkukura ralandat kinopiangayan no kayo gumu na po hit isarita do ko hara ni opinion tak kumolahing hari memang minagihum ka sandiri pengkuro karalano no ay gisam dit iya ko nakapikaruhang hari na ko ino po hikinaindalanan dit mamuhaboy ka di nga
koy mayaan nu koko sindual dia kangis koko aratan koko sorow. Haron na po nga iri. Nga iso na pemanta didit ay pendirian di Abraham sebagai sangulo na malahing. Nga tanudon na siya hit korohian da kinarahingan. Moid katangkid di katumbayaan om penenudan di tanak om sakag daw. Kuy mo nang sagiti tang pinay nga okay to hidati dot i Abraham no patihom sangulo ni ay papaing kawas kapiati kamoyan dot penenudan kumakinarahingan. Gisambo ilo piat isayot sawoon di tanak daw nga milo na numano ba siya aturo ilo ba? Minong ilo siya mano kud iya tihot ay karalanan dot ay ngadik tanak ko ka. Ino pa inuman di siya utamawa nga itino iman katumbayaan kumakinarahingan. Haradi kita ko ditinod. Kinarahingan na po nga number 2 no gi. Kada ko katagod dot gumuit pagilitan na timya galid di. Kapagulo sumandak ti kita nakwago dati. Kinarahingan number 2. Tapos mo ti daharari. Sayra na pod miya galid di pinindalan dati nga purimanan na dati nununohot kinasunsudan ni tipi karuhangan dati di. Haron na kopiyo gi. Jadi itinopodit nimbulayan dati paingkurit minamuhaboy Isak minamuhaboy di Ribka. Nga mantadet nawayaan di siyo. Gisambot timpo dati demya galit iti dondo. Nga milo na dati anundo iso kapagalan. Do itinupo kamoyan dot katumbayaan ponanudan kumakinarahingan. Nga ilo na dayman dati painsawato. Karait piati kamoyan dot mamuhaboy teka iti kumawin. Nga agat tumutilad labi po timpubay no. Ilo na patanganak dati harohot pilihan dilo sendiri. Kita nunod iya diharot pa nakiwasap-wasap uhotan nunom. Hingga di tadanindo ka. Ay salah iri iya sebagai sangulo na malahing patut to kailo ko. Isayno ka. Hingga tadon. Ay salah muhot ka nudi hugamain da tambalut no ka. Harohot hak nudiri, haro capacity dati dahiri. I Abraham manuhi siyad inapohit kasunsudan keluarga di tanak daw nga miagal daw. Moidak kapuriman dot ay inapoy pikaruhangan nga akuri no bada masalah ilo dilo mo. Jadi iyati sebagai molahing ay salah dimuhat isayno hingga tadon nuno hugama. Sakira susuay hugama nga osaraw nuhom. Rohian ni siya balajar iti hugama toko ka. Iyo dadidit ikamoyan datid ay menyibuk kad di tanganak. Nga ilo na kumuan kud timpubay no agat tamo titi. Tu ilo tanganak dam iyati piabo. Haro pilihan dati sendiri. Nga sakira na pod haro rongod dati, haro hipomu, haro hot, kita berakal, kita boleh berpikir, milot ako mamusaraw. Magihum to kanulat ralando osodong. Jalan mudah. Tumbayan ako, insanan to ko nga, orohian to ko, tikumundot, jalan mudah. Jadi, jalan mudah no polo, dot, mamurimon, dot, ay kebahagiaan na keluarga. Nga rumikot ako na dit tumbayaan na kinarahingan. Nga kada ko kay salay.
ino pa'y misuway katumbayaan, ako ni ka ay suot kabahagiaan dahiri. Harohi. Bahkan kadang-kadang nga ino pa'y misuway katumbayaan, labi bahagia kay isiso katumbayaan. Ako ni ko jaminan nila atapot kapiyo. Nga, point tapot ka na pamagyat tumanod kapiyo lot boros panuhuan na kinurahingan. Ajami ni mo tiga kapiyo. So kira na pod isiso katumbayaan na ko ay suot kapurimanan na ko bahagia. Haron na sala haron na tapay ngontok idit pananudan natin di diri. To mimanggat iso na ay kosonongon jalan mudah da mamurimon tokotit kebahagiaan da iswang pamagunan saya radot isiso katumbayaan dati. Oy, 1 jam ay to kay alay doy. Anaruh pumuti dali lo nga aputan to ka suwab. Orohian ko aputan dati suwab. Moy dot ay mangilo to ka paingkuro ha kasunsudan. Hilo na pagalo nga mamuhaboy nagigagi. Nga nakatapik to kuno diri pikaruhangan to kuri nga pohilon to ka pom aputan dati suwabom. Suwabo na suwab ikalan sanandot alumisdandod. Alumisdalo piramutanam ada ay duanit ay kambalutan nga dati. Jadi okon numoti ko osonong okon ko sinang-sinang kadit kaubasan to ko okay? Ilo na pot awayaan dati miya galilom okon ni ko sinang-sinang o gumuto mo diot kontobon dati. O tumbayan to ko irogon nga mo natas to mo di dot moy papalay ralan dati moy ilo na pot temodon ilo panudukan de kinarahingan nga ato kada gitan. Halip piyami galidi posandihon dati kumakinarahingan gisombo ino pohit kagaton kasimpangan dati nga anu toko dot mongilo mintong-intong otalibambanan dati. Maulang natin mabisuisuay patapurimanan Toriri mo na o sinuwa kadako to haro isondi mo haro sondi ho no gitambalot Yesus kasasari koromo moduli ay soko ira sinononaw kadako to Yesus nusundiho. Kanang misis at takot isang samayang kinarahingan isong kerajaan sorga kung si Kodo kasuamon iti insan po dot nakapangimbulayhay right ko iso kaguralan pikaruhangan piyambalutan pitunangan dit karahian da kinarahingan mantad ko nimbulayan dahay tit kamoyon iti kasuamon na bay no nga agumo nagiot kambalutan dahay da nakawaya dadamot ta paywaya nagiit bakal da kawaya nga may nila uhupay gisamdot hara dahil lang hariralan dot o saraw diolo ino padandahi kalansanan dahil nga ino pa'y kabuntugan da nga rano nga pati lambus kasari dilod ay gitan mentok karuhanggot ay misuay katumbayaan o gumo na hikagaton diolo nga kada ilo pologoso may nila ahako patudo ko ilisino gisambo insan timpo nga isiso nando katumbayaan no panunudan dilo med asambulo iyolo da mumugampi da tanganak asambulo nagi panunudan dilo kumadia
Konsiko Tuhan tu kapiruba kaguhay kasuaban da suab hinggo dat tamangan wehay akon wehay isuang pagindalanan dat kapuasian dahi tadodobay no isuang karaja buru-buruon hingga na pohot pakayaan dahi pasaran dahi kapuasian dahi kumadia tinasambayang dahi isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw da kinapagyampayan dati siyaw tu di alumis piramutan dati di bay no YouTube na di kinarekatan to ko maha dah dat ay kasuaban da suab alumis piramutan dati ongok kombalutan dati nga ada ay duan isuang ka kapagyampayan dati hinako po kapiruba to ko dat kasuaban da suab.